Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Hain naman ang bruha. Hawa naman siya sunahan. Subayo na gyud ako kini mga tunog ba. Bahala nag-asa ni Paingon. Kinahanglan masundan ko ang bruha kung asa siya. Oh. Kani na sa unahan? Oh. Dakong kahoy nga buhi ka na. Nag-inusara na siya nga buhing kahoy ining tapita. O ang iyong dahon, yellow kaayo. Murag bulawan. Kinahanglan makapaduol pagid ko anang buhing kahoy. Oh, ano lang tadi ni mutago ni Ibo? Oh, di na kita makita sa mga sakop niya itong barangan din eh. Kulbaan kung mayo ni. Sa noon sa akong pilangga dito sa pateng yuta. Palangga? Oh, kana kong pilangga na eh. Mahal na kinakusnik kayo na eh. Mga mablakag ko niya. Nahinumdum na ko. Unsay mong nahinumduman oy? Nahinumdum na ko kung diin ako makita si Nikay. Tungod sa iyang mga mata nga lain-lain ug bulok. Oh, di man mo makita ni kay noy, ha? Sa kinulit sa akong amahan. Unsa noy? May drawing ang imong amahan noy? Oh, may kinulit siya bayhon sa babay. Og ang mga mata lain-lain og bulok. Puwa og itom sama kang Nikay. Oh, hain man kinulit si mong amahan karon eh. Tuwa sa among tribo. Kinahanglan makita na ni Nikay noy. Pero may tag magagawas din si Nikay eh. Gikan diya sa patayng yuta. Niya sa tungod sa buhing kahoy, kutob ang tunog sa barangan. Naputol ang iyang tunog. Buti pa sapot. Kadili siya mahunong. Pero, hain man ang barangan. Anong kalit siyang nawa? Diwatang itom! Diwatang itom! Unsay akong kalagad karon kanimo, Rosa? Ani ako? Kay magpatabang na ko kay nimo. Natag ko na ang angay kong ihatag kanimo, Rosa. Nga mao ang imong katawo. O gihatag ko na ang lain mong gipangayo. Nga himuong ambungan ang usa ka lalaki. Ang imong kaapag. Unsa pa'y gusto mo? Gusto ko nga mahibawan kung unsa pagpatay ang akong kaaway. Ang naghipo sa usa ka puting perlas. Mahimo mo lang mapatay ang pinili sa puting perlas kung makuha mo ang perlas sa bukid. Pero, why nahibaw kung hain ang perlas sa bukid? Ihatag ko kanimo ang katapusang gasa ko sa imong pagkatao. Unsa gini? Ang nag-inusarang bulkan, mao ang ganghaan sa naimutangan sa perlas sa bukid. Ang bulkan nga gibilangguan ko unta ni Reyna Shantan? Ang bulkan mao ang agianan paingon sa ilam sa yuta nga naimutangan sa perlas nga itom. Kuha akini ug pamahimo kang gamhanan sa tanang gamhanan. Samtang dili pa mahigmata si Reyna Santan nga akong gipakato. Oy, kuha ang perlas nga
perlas na puti. Katong di kay, di asa doon sinikay. Milunog, usa makibuti pasabot ining linog. Ang buhing kahoy, ilihok ang buhing kahoy. Magpalayo ko ining dapita. Doon sa mga magkakahoy ining dapita. Muna silang miiway sa akong dianan. Sama na, ang buhing kahoy, naibot gikan sa yuta. Huwag ang iyang mga gamot, may barog. May palayo na ko ang buhing kahoy. Nga naman eh, asa man kita buha? Tuwa na sa layo ang buhing kahoy. Patay! Linog yun ay! Doon na kinibuot ipasabot. Wala naglinog, wala! Noy, nabalik na si Reyna Rosa. Dautan ka ni maong tilimadon. Mukha manggog doon nila ni. Ayaw. Liding man gud kong, kina na maghimog igog aksyon eh. Aron katabang kong nikay. Sa sunod na itong buhaton, Reyna Rosa. Hindi akong kabayo. Kinahanglan makuha ko ang pina sa bukid. Unsa? Oh, perla sa bukid. Kung makuha na nako ang perla sa bukid, ako na ang labing gamhanan sa tanang gamhanan. Kung mapatay ko na si Nikay na nagudin sa perla sa dagat. Saan lagi panultis barangan nga gwapa? Kakuyaw ba? O, dali na mo! Hop! Asa ka pa ingon din eh? Bakit ka Reyna Rosa? Ay, tuta! Paingon sa bulkan! Tara ka mo! Ato to sa bulkan! Ya! Dili. Saan lagi panultis barangan? Noy! Dodo. Tuwa na sila. Nakapati baga si gisulti itong barangan, Noy? Oo. Mga to sila sa bulkan. Mao ka na, Noy. Ugkwao nila ang pirla sa bukid. Dili gini maayo nga tilimadon, Toto. Sibuot na may pasabot, Noy. May migiyas barangan kung asa kwaon ang pirla sa bukid. Buti pasabot. Dili bukid ang pangitaon, Noy. Kundi bulkan nga murag bukid. Mao ka na, Toto. Nasa kay utok, Tota. Kinanan nga mapugngan ang dautang Reyna. Pero, si Nikay, hain mas Nikay! Nawa ng kahoy nga buhi. Pero paingon kini sa utlanan sa patay yuta. Kinahanglan magdali ko. Basin ko na mugna kini sa gahom sa barangan. No, Ibo, hain mas Nikay! Toto, tanawang patay yuta. Nangahapay ang mga patayng kahoy. Oh, Nibo, nanas Nikay! Nagdagan sa paingon na to din eh! Nagdagan to siya! To, Kay! nakita niyo ang buhing kahoy nga nagpaingon din eh. Wa kay nanago mis kakahuyan pero nakita na mo ang barangan nga miabot ug dali nga nanakay silang kabayo ni kay muadto sila sa bulkan. Bulkan? Oh, ang bulkan nga maong nahimutangad sa perlas na bukid. Unsa man sa perla sa bukid? Kanang perlas sa bukid ni kay mao ka nang maghatag og unlimited nga gahom sa mga kuha ini. Unsa? Ug nabati na ko ni kay kanang gigunita nimong perlas. Perlas ka na sa dagat. Apan kamera ang gahom ikumpara sa perlas sa bukid. Tinuod ka to? Mao ka na ang tinuon ni kay. Dagan ang gustong makakuha sa prila sa bukid. Apan way usa nilang nakabalik. O gusto ning kuhaon sa barangan ni kay. Aron iya kang mapatay. Ni kay, mauli na ta sa itong kalibutan eh. Kupot na kini kalibutan na. Dili, Toto. Sa? Dili ta mamauli sa atong kalibutan. Tungod kay kuhaon ko usab ang perlas nga itom. Ni kay. Dali ka mo. Mamalik ta sa inyong tribo ni Ibo. Adto ta dito manukad, paingon sa bulkan. Oh, salamat nga wa na mamalik ang mga sundao ni Haring Burak. Oh, sawa. O, imo na nang ibalik ang reyna siyang idanan. Yo lagi, nahibaw ko. Nalipay ka puti nga, wa na ang mga sundao. O, wa sabta nila makik. O, sawa. Naon sa man ka, nganong murag misayaw man ka diha.
Oo, sayaw. Anong imo man ang ipatungod ang imong niray na santan? Pahawa diha, oy! Unsa man ni siya? Hala! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!